Čovek koji živi u prošlosti, isto kao da je mrtav. Naivan je svako ko živi u budućnosti, odnosno u svojoj fantaziji ili mašti, zato što budućnost isključivo pripada Bogu. Hristova radost se nalazi jedino u sadašnjosti, u večnoj Božjoj sadašnjosti. Ako je vreme posta, nemoj se otkazivati posta tobož zbog bolesti, jer gle, i oni koji ne poste padaju u iste bolesti. Kao što se otkrito blago brzo razgrabi, tako i dobrodetelj kada se razglašava, pomračuje se i gubi. Kada se blagodat Duha Svetoga spusti sa neba kao osvežavajući plamen u srce, gresi nestaju poput suvog lišća kao kada dune vetar. Nemoj da se bojiš ni pretnji, ni mača, ni rana, ni ognja. Nemoj da se bojiš ničega. Ništa nemoj dozvoliti da te odvoji od Hrista. Gledaj prema nebu i odozgo očekuj veliku i večnu i isto tako bogatu nagradu od Boga. Boj se samo Boga, a od zla nikada. Prihvataj mirno i sreću i nesreću. Upavši u bedu, podnosi je hrabro. Kada nesrećnik zlato nađe, on uzevši ga u nevolju pada. Srećnik pak i kad zmiju nađe, uvek i korist i dobit izvlači. Bog je čoveku dao čulo vida. Znate li zašto? Zato da ne bismo mogli sebe da vidimo. Da, samo da bismo vidjeli i voleli druge i da bismo na taj način sebe vidjeli u očima drugog. Narod je slep, živi u blatu i lažima, ali kad mu se otvore oči, onda će ustati i nikoga neće zaustaviti. Građanin dugo neće moći da se otarase mraka i dugo će se povlačiti, ali na kraju će se dobro završiti velikom dugotrajnom pobedom. Naviknite se na hladnoću i kišu, ali ne i na stradanje ljudskog srca. Ako narod gubi veru u Boga, sustižu ga nesreće, a ako se ne kaje, propada i nestaje sa lica zemlje. Plodovi vaši će govoriti iz vas. Budite krotki, smireni, blagi, bezgranično milostivi. Od materijalne je mnogo opasnija duhovna beda.